Komisi Benta ban Penteri Kam ya ko hukum bapinmi da ke ying bishar badon buram ban omsha iki kali banta yit yong. Na kaliang ki pulit penyat kali hekeling kenong ba shalong ki lepelong da ke jing talasi ki kali kamai ki kali ki riu shimet ke belas dang ladu ke shitarik benai naitung ban weng bat dan kunai kinu ki kali ki bata yit yong. Kat kum ke kerwo balapha du Superintendent of Police ke East Khasi Hills upa S Nong Tenger hakan riu terik unai lur arjar arpusau. Laitu ban nadu ke shitarik unai tung hadu kan riu terik unai lur arjar arpusau. Layo ban register case hadu shihajar nyospa prabu prateli ki kali. Bat syak dan kuna hadu kat lailak lai pesan hajar tingkap. Nakaliang ke Shillong Traffic Police kalau kerpat di terai kali ban tak yit yong ye ki kali jengki bala dalap ya unu ni kanu ki terai kali ki bepen kenya ka an kin syak pencitam kat kum ka Motor Vehicle Act.